hariya abanyamurenge simvuye ko baje bava mu Rwanda bashaka inzu y'inka bamara bakaza bagashikari umurenge bashika umurenge ubu abaturage bari bahasanze bagatangira kugira amafarakano bamara bakazamuka bazamutse mu bihugu zaruguru mu kibira basanga kiya gihugu nta baturage bakirimo bahasanga inyamaswa aho ni intambara twatangiye intambara inyamaswa zikajya amatungo yabo abanyamurenge bari bariho icumi bari bake barwana n'intare barwana na zarumungu bararwana abagabo bahangana n'intare intambara iraba ngo bize kugeza hagati intare zimaze nko guhunga na zarumungu zigirayo abatwa baraza ati impyisi zacu twazari zidutunze mwazigije zaduhunze zagiye kure none ntidushaka izi nka zanjye muzobamuza kwirukana impyisi zacu abatwa batangira kurwana n'abanyamurenge ico gihe abagabo benshi barwanye n'abatwa bararwana banga ko baragira ari ukugira ngo impyisi zimwe zigire hino bazazitega babone inyama ariko barahangana ico gihe bararwanya abatwa barabakubita bamwe barabica barapfa abandi bakaza batera amacumu iyo ntambara y'abato barayitsinda barayitsinda kuko basize n'inyamaswa n'intare hanyuma nyuma y'abatwa kandi haza iyindi ntambara y'abazungu baje kiriya gihugu bamaze kukirengana babonye ko cyabaye cyiza abazungu baraza umuzungu witwa Liga araza ngo ashike aza yaraguze igihugu kugira ngo yaraguze n'ubutegetsi bwa leta bwari buri ico gihe yarataraba ngo amare kugura igihugu ntaco bari uzi ko abanyamurenge bafite gutunga atangira kubirukana Liga yirukana abantu n'iminembwe nico gihe basogokuru bagira irukombe abandi baja irurenga irya hirya y'amarango ya Rutito muri ya ingandura karahana baja kwirumba bazabita kwitabe ico gihe yabaza bagenda bahaye birukanwa muri minembwe ari amadego yose karahana uwo muzungu Liga yagazabaza rwose yari hari kwande bamubwira ngo hari kwa Karaha yari umutunzi akashirikira bamubwira ngo hari hatuye umuntu utari utunze umukene akahagira inzu yo kuragira ariko aho yarazi hose hagiye hatura umututsi watunze inka kandi wifura akashirikira kuko bari bazi akamaro imisoro yakavuga ati uriya muntu yose yariya yarazi kuko ari agasozi kinga Liga nawe akashirikiruka Liga arabirukana araruhararenga zatura igiraga abasirikare yari afite abapolisi babitaga abapusi ahagarariwe ni leta yari hari ubwo ngubwo Liga arabirukana araruhagera mu Ibumba mu Turambo nawe bayivamo abantu batangira gusubira ku ndobo abantu amaze kubangaganira Liga imisozi amaze kuyimara nico gihe uriya mugabo Karaha yabaga kwirumba nijoro akaza akaja kwibisha mu misozi ya Liga aho yararagiye kurya yibishije inka imfizi za Liga zigahura n'inka za Karaha niho havuye imfizi z'ingungu zinka zibitanga nizo uriya muzungu yari afite inka zibitanga inka z'imyeru ibitare general zibonye naje maso kandi z'ingungu Karaha bugaca mu gitondo inka ziba yazishuje abona imbuto y'imfizi kugeza n'ubu abarama bakunda gutereka imfizi z'urukundo zaje bakomose kuri zo za Liga ariko kuko yari yagiye mu ngero za minembwe aja muri amarango yo kwitara naho inka za Liga zabaga zari zararenze mu biziba izindi zirarenga neza zikaza zikubitwa umutwe hano
kw'imishaho ajya amadegu yose nimba uyazi guhera ajya amadegu kwariga ariko bahitaga ukaza ukashika no ku madegu muri centre kuri Kiliziya Gatolika hari imisozi yiwe ino hakurya mu Muzinda ukaja ukakora ukaja ukakwimishaho ukaja ukakwigishigo kw'imfunsi ukazuga kw'imfunsi yarengaga mu gahwera abantu bari wasajya hejuru marango bakaza baragiraga ibyo misozi ya Bwarara ariko ino misozi yose yegamiye Rwiko yegamiye Minembwe za Karingi umuhanda gabahaye bagira n'umuhanda noneho ga leta gira ati izi nka ziri mu guhandagira mu muhanda zigakandagira nandi zikabumura umuhanda ico gibatangira kandi abanyamurenge batangira kuza babirukana inka bagaza baje gusura bajana mu bakaza bajana inka nijoro ico gihe naho barwana urugamba barwana n'abahagarariye izo bitaga umuhanda bagaza babitaga mu Mutarimba niyo ryareze y'umuhanda bakavuga ngo tugende nijoro ngo buce zizasinze Umutarimba none bashikaga bamwe bagatambuka abandi rero nabo ngaba bakereje bagahura n'abari abapurusi bakabafata bari kumwe n'abapfuye n'ababembe cyane bamara bamwe bagatanga utumande abandi bakicungura bakagenda abandi bakajana ku muzungu wari ubihagarariye bashira umuzungu akababoha kubera kuko ngo bacishije inka mu Mutarimba urumva izo ntambara zatangisha nibwo zagitangira nyuma yaho bigiye kugera muri 63 nibwo ubutegetsi bwahindutse mu butumico bwiyabayeho ababembe bazanye icama cabo camurere ngo bakizane babwira abantu bose kuko bagomba kuba mu cama cabo kandi umuntu wese agomba kuba Murere yari umuntu noneho ngo buce abanyamurenge bumva kuko ico cama nta musaruro bifite noneho ngo ababembe bamara kubwira batangira kuzabita abanyamurenge ngo ndabatenepe abanyamurenge bene abatunzi bakabahuha abandi bakagira bakabanyaga noneho ngo buca abanyamurenge atembe kugira ngo tubeho twiyakizwa n'ababembe baraturuta ubwinshi n'ubugome ati nimureke natwe tube mu cama camurere abapenepe bakaba umupenepene wari utarushigikiye ico cama camurere ni abanyamurenge penepe ngo bamare bakigiyemo ari ukugira ngo bihakirizwe ari ukugira ngo barengere amatungo yabo bakigiyemo bamaze gushika muri ico cama naretse bamwe abasekreteri kuko abanyamurenge bamwe bari barize inza abagabo benshi k'umugabo w'abasita rusingizwa yari umusekreteri wabo ico cama c'abamayimayi nibo camurere aho n'abandi benshi nibo bamayimayi nibo bahise abamayimayi bari bamurere noneho abanyamurenge bashikijamo nyuma yaho nanone batangira kutubyinka inka batangiyeho n'inka zanjye za nka z'abamuzungu biga barazimurya zagaza ziza bazishoreye zimwe zije Kamiduga izindi zija hehe mu Mutambara barazirya ngo barangize kuzimara batangiriza abanyamurenge batangira kwica abantu nico gihe bamushishi bapfuye nico gihe bakarimudoga yapfuye nico gihe barupembe bapfuye w'abashuri ise buriya nawo ari warugira jefe yarakumene barabica nico gihe abo kugatongo bapfuye ingabo y'abahiga n'abatwari n'abasaba barabica ngo babice njyewe nabona nari mbona nanje maso z'amakuru turahunga twese isi yose yamihaguruka abari mu Minembwe barahaguruka abari mu Murundi barahaguruka abari ku Ndondo yo hagati ya Rwanda barahaguruka twese turagenda tuja ku Ibufure abandi bari mu Minembwe ice nyamwishi baramanuka baje Bubembe
iyo bagashaka ubundi baramanuka bita ibaraka bamaze gushika ibaraka abantu ubuganga burabisha inka zirapfa zishwa n'isima izitaranyazwe muri indwara yazima noneho ngo buce haza umuntu general witwaga Kanyiki araza aha yarwanya Murere ngo ashike ahamagara abanyamurenge kuko aribo bari barahunze aribo bari barapfuye aribo bari baranyazwe Kanyiki abahaye imbunda abagabo bari bahagarariye ishugi nk'abahagarariye twirwaneho y'abanyamurenge yari umugabo muhindanye yaraturutse ku ibufurero aho bakabarura nani uriya nani Gakingi aho abandi nico gihe bacunguti batanga intambara nico gihe bagacireho Rurinda wasinzira batanga intambara ukundondo y'Ubuvira aho Muganwa w'Abanyakarama nawe atangira nawe urugamba epfo mu biyogobogo bamunyakazi uyu nguyu databacu sekuru uyu bana bari hano yari intwara ba Primayeri wa Karungurungu ise ya Rumaraninda nico gihe babaye bagiriye birwana Muganwa ariwe komanda wabo n'abandi benshi ntumenye nabo bagize urugamba mu yogobogo barazamutse barahuruka mu Minembwe bahura n'abaturutse ku ndondo y'Ubuvira bashorewe n'abagakingi bashorewe n'abacunguti bashorewe na Muhindanye baraje ngo bamare gushika intambara barabirukanye barabarashe twageze mu bikarakara dusanga gutya amafu bari bikoreye babatesheje twashika tuvuye ku ibufurero twararaye igihugu carabaye mwirara duce dusanga ibyo bataye mu mazu natwe tukabisubiramo ibigori bikije bitse ico gihe turaza twebwe tuje mu bikarakara Murere barayirukana Ijirurenga ico gihe Kabira yari kumwe nabo aha yabwangara Rwanda afata igihugu Kabira waho ni muzehe baramurwanya Karoje ico gihe haraguruka Muganwa arahaguruka uriya mugabo wundi nani Mitaba arahaguruka bose bararwana uriya mugabo wari mu mikarati ntayoberwa nawe arahaguruka afashe mu mikarati nawe yari afite abiyobagiriye intambara iraba Murere barayihasha ico gihe twirwana n'imico yatangiye urumva imyaka ibaye miremire ubutegetsi bwa Mayimayi busa nabushizeho ariko ntibwashiraho ngo bashizeho basigarira Rurenge batunyaga inka zikanyagwa twasuhuye ariko ino ruguru muri Minembwe ntibakandagire kuko hari hamaze kuba imbaraga ariko inka ziranyagwa Irurenge abasuye inka zikanyagwa abantu barapfa kubera gukunda amashamba abandi bagiye mu miwunda muzarukuri inka zirahanyagirwa abantu barahaguye muri ivyo biraro ariko bakanyaga inka ziri mu biraro tibagazakunda kuza mu mihano babigije ubuce Karojo aragiye ico gihe abaparabaje aragiye areze ababembe kwa Gitongo ngo buce abaparabama baza abasirikari bari bakuru bamabaza barabashorera bajana ingabo yo kwa Gitongo Irurenge bashike barakumuka bishwe n'ubuganga bishwe n'inzara Karojo kandi yose kandi kuje kubagarura arabazana ngo ashike ntibasubira Ururenge bahitira ku Kabingo hajya mu Wasangana barahubaka nubaza bagwariya kwa Gitongo niho bari barose ku murambi wo kwaseka igihugu abembe ngo bamare kurema babona kuko bataba hagati Ururenge rweragamo ibitoke Ururenge rweragamo ibigori byinshi Ururenge rweragamo imyumbati kwa Gitongo baragenda baje Ururenge guhera kwa Muhirwa hehe barasoba barubaka abembe basoba kandi bararima bagira igihugu natwe Minembwe twisigaramo amahoro araba kuri mu buto ariko amahoro twitwiye twayashatse
kubera ko abagabo bahagurutse bitwa bagazabita ngo nabagiri kuri ku rugamba rwatangiye ku rugamba rwacu n'abanyamuko rwatangiye kera. None kuri hari ikindi kibazo nagira ngo kubaze. Hari amakuru menshi tugenda twumva ngo abantu bagenda bavuga ngo Imana y'Umurenge. Bese waduciraho muri makeya mu bitangaza Imana yagiye bakoresha muri izo ntambara kugeza kuri uyu munsi. Bamwe bitwa batwirwaneho, abandi bitwa abandi bitwa ba androide, abanyamurenge bakaba bari bagiye izo bitangaza, bakaba baraje mu bintu by'amacakubiri. Imana y'Umurenge cyane, Imana y'Umurenge yabonetse inganje n'ahandi yarabonetse kugira ngo abantu bagende baje bahunge baje mu gihugu cy'ibaraka bamarwe n'ubuganga, ariko abandi bagaruke. Inzu nyinshi zashize ibaraka z'abanyamurenge, inzu ukamupfusha abantu 10 bishwe na malaria cyane, barapfa mu buryo umuntu yarasigaye yapfusha ntibakorera ikindi, mu buryo umuntu yarasigaye yapfusha mugahaguruka abandi begereye akaba baje guhamba, abandi barabe bazi bari bamaze kurambirwa no guhamba buri munsi kurahamba. Noneho ngo amare Imana ibakiza ibaraka, bazamuka nta zindi mbaraga, ariko Imana ibakiza ibaraka. Aho natwe twarahungiye kuza umushasha w'Ubuvira za Gatoke, abandi za Sange, abandi za Runengo, abandi za Kavugo, nabo bazamuka nta kintu na kimwe bafite ngo inka zaranyazo zarashize, batagira umurimo, batagira isoko, ngo tubare kuzamuka Imana y'Umurenge. Dusanga imisozi yose, ibisambu zose zaragundutse, zabaye ibibira, ariko bimera mu isoko. Za sogo iyo hayumva sege n'uzukunda kuvuga ibitangaza, n'undi mugabo bavugaga Semishefu azavuga ibitangaza by'Imana. Hari abantu benshi batazi gutahura imbaraga z'Imana, ariko hakaba n'abandi bazize. Sege azavuga ngo bari isogo, njyewe naje nari mpari, turi mu bikarakara nta muhiba twasanze. Abantu banyukana inka nkeya, abantu batungwa n'isogo. Isogo zitagira ifu, zitagira n'ikindi kintu, nta muntu n'umuntu ntawe twawukizaga hehe. Isoko zari ziri hehe? Turya isogo, turahinga, dutera ibishyimbo, dutera n'ibigori. Za bishyimbo biramera, duhaye tureba, dutunzwe n'isoko. Abafite amata bakaza bacuriraho igishoma kirera, dutangira igishoma gutya, ibanga zagenda gusoroma ikibabi cya mbere, barasoma turya ibishoma, bakamateka isafuriya inkono yuzuye igishoma. Abantu batungwa n'igishoma, nta mutunzi wari uhari, nta mukene, bose bari baresha barya igishoma. Cya gishoma ngo kije gushira, na za sogo zari zikiriho. Ibishyimbo bibaye imiteja, ibishyimbo bishizemo indete, batangiye gusoroma ibishyimbo ari bibisi. Bagaza bagenda bagasoroma ibishyimbo bibisi, bagateka isafuriya inkono y'ibishyimbo, tukarya ibishyimbo, mwambutu duta mugacuriraho. Nico bitaga umubaga. Nizo bitaga umubaga. Turya umubaga w'ibishyimbo, ibigori birakura, ibigori bitura agashara, ibigori biraheka, ibigori bishiramo indete. Bakavuga baza kuvuga ngo ibigori ngo bazanye ibigori ngo nico n'abantu. Kabavyeyi bagiye abakecuru bacu ba mama, akazana utugori, yamara gushaka akosa, abana umukaza mugabana ikigori. Za bigori turabirya, za bigori birakomeza birera, biratutangira kurya ibigori ngo nuguhekeye. Iyo zagashikagiriya guhekenya kansa yakamaze kugora abantu, batangira gukora ibigori bakabizana bene bihaye bikanyakanya, bakagira igishebera. Igishebera bagazazana ibigori bikiri bisi bakabihungura, bamara kubihungura
bakabikacakaca muri sekuru bamara gukacakasha bakanika kuzuba za bigoro zamara kuma bakaza bagashira muri sekuru bagahura bikavamo agafu kera kurusha iyindi ikawunga turaturya ariko kakagira impumuro bakavuga ngo ni igishebera kandi bawucumba uramaze kuwucumba ukabona guhinduka irindi bara ariko kakira agafu gutya kari kuzahana waza ukareba ukazubona nta kindi kintu cyari kinganya nako kwera uwo mutsima w'igishebera abantu barawurya za sogo zikihari za sogo nazo turisha za sogo abandi ibishyimbo nkube niyo taramaze ibishyimbo mu murima afite udushyimbo akarisha batera ibisusa turabirya ibihaza birera turabirya bya bigori bibayeho abantu ngo barahinze umwaka wa mbere umwaka wa kabiri ndagira ngo zari bigejeje mu mwaka wa gatatu ico gihe ababembe bagiye baja Ifizi ababembe bamasigura ururenge rweza imyumbati abagore bakura imyumbati n'abagabo bagaza bagenda mukabaherekeza oyeje nari zinto sinagiye ariko nagaza mbona bagenda bakadusiga mu nyegishasha bakagenda gukura imyumbati abashiki bacu ba mama bakagenda bakazana imyumbati y'imibisi bamara gushika ya mibisi bakayitekamo n'umuzana uzabishyimba imibisi waravuga imibisi umuntu akaza kubitigiruse imibisi bene iru mukarwara imitwe neza umuntu agakubitigiruse yasa ibintu nk'ibyo ibintu bigenda gutyo ya myumbati turayirya bene abagore bazi kugira bagira gutya baragenda bakaza bazana ya mibisi bakayivundika biragenda barakura ya mibisi ngize gushika ibigori birabirose ibigori turarya abantu barakomeje abantu baraguye amasuka kandi abashi bari batarabaho umuntu yagaza yihingira ku gitice cyo gihe bari basara ururenge nico gihe ababembe bavuye epfo za kwa Kagembe abandi bava iri epfo bari barahungiye baraza ababembe kuko ishamba bari barimenyereye nico gihe uzawumva batetse umugore w'abatimbwa baramuteka ababembe bica umugore wacu abagorora mukarushihori nyina Rutarimba baramuteka ururenge bavanga abagore batese jewe ico gihe byabaye ndi turi mu nyagishasha mu kiraro ngo haje kuba igishamo tubona abagore baraje bavuza induru ngo abantu bateswe ico gihe baza basabura imbati ururenge agenda uwo mugore bamujanye bamwe abajanye nabo bamwe barapfuye ariko uwo mugore bakavuga ngo yaragiye iyo yagashikaga niyo bagaza bashaka kuvuga ngo yarashitse baramushaka bamubwira umugore wawe yari umukobwa w'Nyabyinshi wamvuka bakavuga ngo niyo wabyaye Kabira uyu nguyu ariko ntitwabihamye kuko uwo mugore yagiye afite umwana w'uruhinja bamutetse afite oya uyu mwana yari yasigaye ariko agenda afite uruhinja urumva ntanda yagiye niba ariho Kabira akomoka navyo ntitwabihamya ariko ico gihe iyo ntambara ibaye y'abo bagore bateka cyangwa urumva intambara yabaye kera kandi ababembe twahanganye kera kugeza n'uyu munsi ariko turabahasha kubera kwishira hamwe kubera ko twari umuntu iyo mana y'ingaje wavuze iyo mana wavuze yakoze ibitangaza yaturishije isogo tizashira kugeza ibishyimbo byeze kugeza ibigori byeze bukeye turi mu bikarakara abandi bari mu rugeze
abantu b'inganje bari baraheze inganje abajenesi batangira kubatoteza ngo batangire kuja kubatoteza ariko bazasenga Imana bazasenga cyane inganje niho havuye uramusho n'abandi barasenze ariko abantu bavuye inganje niho bazanye uramusho baraza mu bashike bavuga ibitangaza by'Imana Karojo Muganwa Mitabu Ntayoberwa igihugu cyose abashefu bose ko bari batagabuye barahaguruka baragenda baja inganje bamwe barabamanura bajana kwa Mugana abandi barabazana babacisha mu ruhonja no mu mirimba babasirusa mu minembo abo ndarababonye sinno kugira ngo ni naka bari benshi n'inka zabo abagore bahaye bagenda bazariye mu nzira babashoreye gutya nkavuga ko ndiko kwigiha abanyisiraheli bari bavuye mu Giputa bari bashoreye abagore n'abana n'amatungo yabo n'abandi nabo niko babona barabahukisha urusasu bafite imbunda bagenda barwana n'abajenesi aho baciye hari ngo mukana babona barabahukisha ariko Imana y'inganje ikababwira ati nzabarinda Imana y'inganje abari babwira ngo igihe cyo gutabarwa kwandikira abantu mu gitondo kimwe babona abahungu babagiriye barateruse aho batari biteguye noneho ganico guza bumva basemishe fu ico guza bumva bari abagabo bose bazi gutahura imbaraga z'Imana baza kuvuga ngo Imana y'inganje Imana y'inganje yabakije inganje kuko yabakije ari ya muri Zura kuko yadukije cyane cha 64 iyo niho batangiriye ko nitangaza z'Imana Imana ikababwira ngo nimuje kuzana nk'ururenge mayimayi igiye kuzinyera uwumvise akaja kuzizana kiyanyabwaga uw'amatwi mabi bwacukuma inka zayo Imana ntiyari yababwiye inka zonyagwa Imana ntiyababwiye ngo ntimusure inka ari intambara abantu bamagendaga n'uruhu hasigara bagenda ari ngaje bavuga n'abapagani bakababwira barumenge n'abandi bakababwira ngo nimuje kubaza Imana abapagani nimuje kubaza y'Imana tumenye iyi ngazi nimuje kubaza y'Imana tumenye ukuntu tubaho Imana y'inganje barayibonye abari batuye natwe Imana yadukije mu buhungiro ikameza za sogo isoko zikaza zimera ku migogo y'ibiti zikaza zizamuka bakazagenda abagore bene bashoboye bakuri abadashoboye bagazazibura kandi atari kuvuga ngo baramwaka amafaranga Imana yatugaburira ico guhinga zirarisha zirakamwa inka zitunga inka zingazi gatunga umwana nico cyatuma tugiye so kubera amata yabaye icuki uko niko amenye amateka yishogihe bavuze ngo Imana y'inganje Imana y'abanyamurenge bibagaza baje kuyisenga ikababwira ngo nimubwire gukena none ko muri no minsi abanyamurenge basa nk'abasuzuguritse kandi urebye mu minsi yashize ayo moko yandi yarabatinyaga yarabubasha ariko muri no minsi utekereza ko ari iki gituma basuzugurika bene aka kagere impamvu ni zibiri ico gihe leta yari iruhande rwacu agasuzuguro kacu katurutse akambe ico gihe twari umuntu ariko muri iki gihe twebwe twenyine twisuzugura bitewe n'amacakubiri umuntu yagira ngo arazamuka aratubwira nimbwire gutya ati mwene naka tugatangira kumurwara no twiyatumurwarije nabo bafite abandi bamushigikiye imbaraga zigenda zipunguka kubera amacakubiri abantu bagira ivyama byinshi kubera amacakubiri abantu bagira ibintu zutuzo ico nico kimwe cyatumye dusuzugurika kuko twavugaga rumwe twari dufite imbaraga abanyamuko bakatwubaha ariko none bamwe muri twebwe batangira kugambanira babo kugeza n'uyu munsi abantu benshi bari gupfa impfu zibabaje
nta utaguye ku rugamba utishwe kuvuga ngo wakurikiye inka ariko ukumva ngo nakarapfuye kandi agambaniwe n'uwari ugomba kumukiza n'uwari ugomba kumutabara. Ico nico cazanye imbaraga nkeya mu bantu. Ikindi cazanye imbaraga nkeya mu bantu ni se twataye igihugu. Urebye abantu nabonye ejo bundi ku kiriyo kuwa mbere ikiriyo twagize hariya curiya mwana wapfuye muzungu nabonye abantu bari bariho ndavuga ngo abantu bose bohaguruka bagasubira kandi ntambara yosura kuba mu mirimo ntambara yosura kuba kuri ya misozi kuko twataye imitwe twimaze imbaraga duta igihugu bwa bukerwa babutubonamo baradusuzugura agasuzuguro kamwe twakiteje kandi gasuzuguro ka kabiri katumye dusuzugurwa leta yo dutabaye leta twavugira hamwe leta yaduhezaga imbaraga abari duteza indaba nonoga wari udutiye aratwubaka kubera leta nayo icoge kuri mu butu niwe waduhaye amasasu mu butu niwe waduhaye imbunda mu butu niwe wararemye twirwandeho none uri mu kugira cyo bamufatanye imbunda ubaye aduyi ntabaye wa wundi hanyagika aduyi ntabaye wa wundi habisha abantu utwikira abantu amazu utwikira imyaka mu mazu aduyi abaye wa wundi uhaye urwanya aduyi abatwe duhinduka aduyi abatwe duhinduka abanzi b'igihugu kubera leta ihari ya gito nayo ngayo. Noneho hari ikindi kibazo kiriho muri ino minsi bamwe bitwa ba mutuality sinzi niba uzumva ni abantu baba muri Amerika n'abandi baba muri Afrika ariko bakavuga ngo ntibahuje na bagenzi babo bitwa amahoro none n'abandi bakitwa twirwaneho abandi nabo ngo ni gumira none se utekereza ko ari iki cyatuma abo bantu bose bongera guhuriza hamwe cyangwa se utekereza ko ari iki gituma abo bantu badahuza? Umbuye amagambo abiri ngo se ni twotekereza gute ico tuma abo bantu bahura ngo cyangwa twotekereza gute ikizatuma batahuza. Je ndagusubiza rimwe ico tuma duhuza nuko twosubira tukatekereza tukaba umuntu tukareka ibintu by'amacakubiri y'ubukungu baza bavuga baswahili ngo umoja ni nguvu abandi bakavuga ngo ubwami bushisemo buraneshwa kuneshwa kwacu twagwije izamu ngo twirwaneho kirwanira ubwoko aho bariya bandi bagumino nabo ko bararwanira ubwoko ariko urebye tugumino yabayeho shabihe Masunzu yaza arwana n'abanyarwanda nico bwicane tugumino yabwiye barwanya abanyarwanda barwanya ubutegetsi bwariho bwa LCD iyo zagashikaga hariya Masunzu arasubira kandi aravuga ngo twirwanira irashize yinjiza igumini irashize ayinjiza muri leta ngo ayinjize muri leta izo yarangije ntabwo twobitindaho kugira ngo amare iya tugumini akayinjiza muri leta ntabwo twobitindaho kuko tubizi kandi ico gendi yagishije abandi inama ico n'igihe yinjije amadi yagishije abandi inama yatugishije inama ari uko amaze kwinjira mu ishamba arwana na LCD atandukana n'ababo umuntu wa mbere barwanye ni kundo ndebira hariya iwacu twatatu Colonel Safari niwe batangizanye
biragiye bifatira SD n'amasunzu n'abandi masunzu nabo abandi baramukurikiye biragenda iyo zagashikagiriye amasunzu amaze gusura muri leta ababo bari kumwe babona ico intego yabo baje barwanira si wabo agikurikiye barasura nabo baragaruka bamitabu bari bamakanika babisogo babyinshi abiyongozi byari byinshi ati twebwe ntabwo tugomba gukurira muri leta ntacu yatumariye leta yaratwishigiye cyamubuto aho leta irakomeza idutwikira amazu itumaraho amatungo none twebwe turacarwanira ubwoko izina twirwaneho izina tugumino ni ukuvuga ngo tuzagumino kuzongera ababyeyi bacu barushaho bakagira amahoro niho nzavuga niyo ntego bari bafite tuzaguma hano bagaza batuma mu mahanga bakanga babatuma mu mahanga bakanga none baravuga ngo twebwe tubaye tugumino tuzagumino iwacu niho tuzokora igisirikare izina ryatumye none hajyavuga tugumino imaze kuba hariya babandi basubiye mu ishamba akindi gice kigiye muri leta tugumino yarwanye irasubiragagaye ngo buce kuko leta igira imbaraga tugumino igenda ishira bamakanika n'uvuge kandi bavuye mu ishamba baraza baje kurira muri leta twari tubareba umukino wabo uko hari bafite baragenda bamaze gushika hasigara Tawimbi na Nyiramusaraba n'abandi bakeya barasigara ibo baravuga ngo baracana ku musimamo wa wundi watugumino nabo iyo bagashagiriye Tawimbi mu buce leta iramuhamagara iramujanye gushika mu buhe Kinshasa kuriya Tawimbi abaye ari Kinshasa atabishaka yabaye kubwitegeko rya leta basa n'abamubohesheje ico bazabavuga ngo bamubohesheje ijisho ari muri prison ariko ntafite uburenganzira bwo kuva Kinshasa ngo anagere hano i Bukavu ntafite uburenganzira bwo kugenda gushika mu Minembwe uwabo ababo basigaye uriya mwana nani Nyamusaraba n'abandi nshuge basema ngo bari bariho nabo bagumiye aho ngaho bamuvuga ngo batugumye nabo bararwanya leta gashira barwanya uko niko nabo bahaye bavuga ngo twebwe turacari batugumye ko turarwanya urugo ariko iyo bizagashagiriye leta ni leta barushije imbaraga abaturage bariho baravuye ariko abavanga gusa kuko wawe tuzumukira bazavuga ngo ibyaye irane izikibyaye kirigata barashigikira abantu ndabona kubashigikira ambubaka amaka hariya ku Ndondo bararema kibagaza bashika mu Minembwe kibagaza bashika mu Iwembe ariko baremera hariya ku Ndondo y'ibuzuri leta yagira bakurikirana bakagira bakayirwanya bakarwana kuko bahaye biheze babayeho kugeze ejo bundi abapfuye bose kandi n'abati nani ese abanyamurenge bahereye kandi uko nibo bazanye muri ya mbere nibo batunyaze ati natwe noneho tugura imbunda turwanya abanyamurenge abapfuye b'igishamba ntabwo ari twe twaza twigishamba abapfuye b'igishamba batunyagiza abapfuye batumaraho ibintu bamaze kutumaraho ibintu abana nabo batangira kwirwana barabarwanya bamaze kubarwanya noneho bicogeye bihuzaga na Nyiramusaraba ariwe tugumye barihujije bagize utubaraga abapfuye barabarenze ngo babarenge ejo bundi Imana isazi kugira yohereza makanika ngo yohereza makanika asanga abantu bahabarwana intambara n'abasivili batize igisirikare makanika kugira ngo yamashika nawe yidumurenga muri iriya ntambara atazi uburyo ayirwana atazi uko imeze arabanza arabahuza abigisha igisirikare abigisha discipline
ngo kujya haya bigisha ababo banyamusaraba iyo batutwegera idusanga imigambi n'amakanika batangira gukeka amakanika ngo yoherejwe n'abanyarwanda amakanika yaje ni RSD niyo RSD iyo batwaye tunayibona ase n'uyirwanya ayirwanya atazi ico yatugijeho RSD yaradukamiye RSD yaratuzamuye tugira tugeze niyo zaje kwifana leta igasa n'ibushimbaraga bagasa naho babaheza heze bababwira ngo bazokuri iki nabo bamara kushikiriya leta igasura kandi ikabayiruka niko kuri iyo babonye uriya muhungu nyamusaraba n'akarika basakanye barakora noneho bikagaragara kuko bahaye barwana ntibahaye barwanira igihugu niko bararwanira inyungu zabo ko bararwanira kugira ngo bazamuke bagire izina bitewe n'uko bagenzi babo babasanze batabaye bakanga gufatikanya batangiye kugira amacakubiri buryo uzamumva ngo uriya mwana w'abasita yarapfuye naze marungu yapfuye nuko ari impamvu z'ubukeye uwari uyoboye urugamba mu itegeko uyoboye urugamba komanda y'urugamba ntazaja kuritera iyo bagenda kuritera aho arengera ababyeyi byabamwisha kuko niko byagenze. Murakoze twasoza kino kiganiro cyacu wibwira abari badukurikirana. Jewe ndi umugorora banita Muhoza Mathias data intambara n'uwarugara ubarura n'uwarusha urusha rwanda ubusa